ngo naje ndetse nanagarutse by'umwihariko ku mirongo y'urugamba. Reka mbe nakubwira ibiri kuvugirwa muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko intambara yaho mbona idateze no kurangira, ndetse navuga ko intambara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, navuga ko aribwo intambara yaba igiye gutangira bitewe n'ibintu biri gukorerwayo ndetse n'ibintu bitugezeho izi saha ku isaha y'isaha ine. Ni amagambo agiye atunguranye ndetse n'amagambo yababaje benshi cyane, dore ko rwose bitaje kuba bigendekera neza leta ya Kinshasa. Navuga ko ku bafana b'uruhande rwa leta ya Kinshasa ari ibibazo ndetse bagiye guhura n'ibibazo bikomeye cyane, nyuma y'uko M23 ikomeje kugenda ikora udushya tugiye dutandukanye muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nagiye mbabwira inkuru yatambutse mu kanya ko rwose igisirikare cya M23 cyari kimaze kwivugana ababiligi bagera ku bihumbi bibiri by'umwihariko, ariko nakubwira ko by'umwihariko igihugu cy'ababiligi kivuze yuko nyuma y'abasirikari cyohereje muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nta bandi basirikari kizongera kwigera cyohereza, dore ko rwose ngo uyu mutwe wa M23 uri mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo ukomeje kugenda ukora udutendo. Ni nyuma y'uko uyu mutwe wa M23 wagaragaye wifotoreza cyangwa se izi ngabo za SADC zagaragaye zifotozanya n'uyu mutwe wa M23. Ni ibintu byatunguye benshi kandi bavuga yuko izi ngabo za SADC zoherejwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikarwana n'iki gisirikare cya M23 Antoine Felix Tshisekedi akunda kwita inyeshyamba, dore ko rero byamaze kuba bifata urundi rwego ndetse bamaze kuba bakoranamo, ariko by'umwihariko Kivu y'Amajyaruguru Goma bagaragaye bifotozanya ndetse banasangira bikomeye cyane. Umutwe wa M23 byavugwa yuko noneho waba uri ku gasongero ko kuba watsinda urugamba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndakwibutsa ko ugomba gukora subscribe, ugafungura inzogera tugishyiraho video ugahita ubona notification. Urakoze cyane, reka twinjira by'umwihariko ku mirongo y'urugamba. Ndahera za Uvira, ndahera Gisangani, ndahera by'umwihariko hari Bukavu. Ibiri kuhabera byo navuga ko ari agahomamunwa. Ni amasasu yari amaze iminsi atavugira hano Bukavu. Ni abarundi bari bagaragaye mu minsi mike rwose ubona ko bari gushaka gusatira by'umwihariko hariya mu mujyi wa Bukavu, ariko nakubwira ko aka kanya ninjya muri Bukavu nkajya muri Gisangani nkajya muri Uvira, abarundi bakomeje kwirunda cyane, ndaza kuhasanga ari ibintu bikomeye cyane byagiye bihakorerwa n'inyeshyamba za M23 ku mirongo y'urugamba. Ndaza kukubwira ko rero ndaza kunyarukira mu gihugu cy'u Burundi akubwira amagambo Evariste Ndayishimiye yakomeje kugenda atangaza ndetse ayahagararaho, ubwo yatangaje amagambo agira ati noneho ku bwako gasuzuguro cyangwa se kubwo kungubitira ingabo cyangwa se kubwo guhomba ingabo zigera ku 3 kano kanya ngiye guhita nohereza ibihumbi 10 by'ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. By the way, ni abasirikari benshi by'umwihariko bari kwipakira reya muri Uvira nyuma y'uko rwose inyeshyamba za M23 zimaze gutera intambwe zikabakubita ndetse zikaba zamara kuhasiga bamwe na bamwe b'abarundi bakaba bamara kuhasiga ubuzima. Ingabo z'abarundi zigera ku bihumbi 3 zikaba zamaze kuhasiga ubuzima, ariko nakubwira ko igisirikare cy'u Burundi kimaze iminsi abasirikari bamaze iminsi barangije ikosi benshi bagaragaye. Navuga ko rwose ari yabagiye gushora ku mirongo y'urugamba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka ninjire by'umwihariko araza Uvira. Navuga ko ari abasirikare b'abarundi bamaze kuba basesekara nyuma y'uko 3,000 by'abarundi bimaze kuba byakwitaba Imana by'abasirikari bari kurwana ku ruhande rwa FARDC. Ku munsi w'ejo hagaragaye amashusho bari kwicwa ndetse bicwa urupfu rubi ndetse bacucumwa ndetse bihambaye, ariko navuga ko FARDC yakomeje kugaragaza isura mbi ku rugamba, dore ko rwose yahise ikwira imishwaro ndetse biza kurangira igisirikare cy'abarundi kishwe ndetse abasirikari bagera ku 3,000 rwose baza no kwitaba Imana. Ariko ndaza kukubwira ninjira hano muri Bukavu, ndaza kukubwira ko abasirikare b'abarundi bakomeje kugenda bahasatira nyuma y'uko rwose Uvira ngo bari bishwe, nuko rwose bakomeje nabo basatira Bukavu. Ariko nakubwira ko inyeshyamba za M23 zakoze operation ikomeye cyane igiye itandukanye muri tuno duce
dore ko ningera Kisangani ndahasanga inyeshyamba z'ama 23 zarahandikiye amateka. Ndashaka ko rero uza wowe ugasanga kuri uyu muyoboro ugakora subscribe, ugafungura inzogera kugira ngo like ukazikanda kugira ngo tujye dushyiraho video uhite uyibona, kugira ngo amakuru n'ibiganiro tubahereza bijye bibageraho 5 kuri 5. ariko by'umwihariko mbanze nshimire wowe wamaze kuba wakanda subscribe cyangwa se sabone. Urakoze cyane, muze duteranira hamwe rero muri politike na diplomasi biri kuvugirwa ku isi hose, turebere hamwe ibiri kubyaba biri muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma yuko umugore wa Evariste Ndayishimiye ubwe yatangaje amagambo akomeye ndetse avuga ko igihugu cy'u Rwanda nikizaramuka kidatanze abantu bigeze kwivugana umuperezida Nkurunziza wayoboye kino gihugu cy'u Burundi ndetse akaza kwitaba Imana nyakwigendera, byamaze rero kuba bisubirwamo, bavuze ko umubano w'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi utazigera utungana.